tun hai khan England company pakhat Gain Energy oil lamboi puitu pakhat le India sarkar inkar thu boi chu chinfel ni in kot chuan India sarkar chu Gain hne na chia alo choi tir to crore sing khan chani somli le pasari peklet ba ka apung le kota sen soman peturin asia tir ta mi amaya la shalotan athon thutlang pui hantar langila Gain Energy hian sang ni le paru khan India rama ansum don na chu toy thar la in stock exchange lama ain zuarta a mi tengai ven a tho viau maya crore sing ni le sang li vel zet lok na atel nge nge ni sarkar lama tangin soi boi engma om san lova ti chuan hun akal zela sang ni le som pani khan India sarkar chuan chia choi dan tur dan thar aduanga chu dana chuan sang kha zakwa somruk le pani nulama ramdang company loin bun to ho te chu dan thar siam ma atanga back data tax peturin atitama maya chumi dan mang chuan Gain Energy po chu khiti zat chia choi tir anita ni ma se Gain ho chu lungoi lovin India sarkar chu ramdang tenen investment inven himsak ton tura England nena inrem na anlo sign to bo chia puin permanent court of arbitration heka anking tarup maya kumruk zet aral nuin court chuan Gain chu thiam chantirin India chu king poisa te khi peturin atitani he court thurel pom tu zinga India hi alo tel ve to a New York Convention sign tu ania wangin court thu chu hial thei ani talovani hetiang de bok hian India chuan Vodafone company chu crore sing ni le sang ni lai alo choi tir to boka anni po ko ta kalin September sang ni somni khan thiam an lo chang to a India chu poisa pekir turati alo ni to bokani mani thu tiam to bo chia ramdang hong thei dan lo siam ve ngot chu a thak viau mai soi toangin thu boi hi appeal ani lo chuan heng leiba te hi India tan pek mak mo anita a thu boi appeal hi thil thei anina a lo thlin ngei a be siom chia boxi lo chu ba ka hetia foreign company te nena an thu boi hi appeal zel ani chuan India tan har sana na satak thlen thei ani tlata covid shipuya wanga economy atlak chiat lai le foreign investor tam theyang ber hip tum an ni laya antana nual na tur siam thei zonga ma lo lak chu afin thak boxi lova chu wangin kan ho tu te chu an langoi thap maya thilom dan anjir chiang mek ni in anin soi ringot mai ni han ngai tu dan dang te chiam om thei poin alang lova heti lai hian Gain Energy lam hian an bo zui chak hlea anin soi dan chuan heng poisa te hi huma se investor sang sang te ta tur ani maya chung ho chu ram sang sang mi an nia India tan pumpel ngai na om lo ni in an soi India hian poisa hi ape mai du lo ani phei chuan rampon lama India thil te sen thei mai ani dona chung zinga bank account te le bungra sang sang Air India thona le long te thlengin sen atul mai don ni in an soi ta hialani India tan chuan economy chiat lai ber hun laya hetianga har san lo thleng hi nu chimi chuak bok sakhirai puar chuak bok ti ang anita bere US President Thanma Chang to khan mi chen khat chuan Biden hi tlingta se atram amang tling tla thei ngut don emonile an lo ti to thin kha nia in than result han chuaka Biden chu koisuru tin engemoti ti in atling ta khau mai chu ania heti ani ta ka chuan mi chen khat hlau thon chuan omzia anei thiangem le ani khat ni atang phatin Trama an lo be chin na nge ya chuan an tol thu ve ta ang tariau maya Trump khan president thu nei na executive power mangin thu pek inge mazat alo chua ve to kha ania chu wang chuan democrat cho chuan dictator ang maya thu nei na manga an pu thin kha ania tuna an pu chuan chacham ni atanga ni ruk chungin Biden chuan executive order chu somthum le pasari zet achua man ta der maya Trump chu akhum chiang le ani athu pek then khat phei chu ama point a hria chian manglo te an ni zui Trump hota reng an ni boka a policy lar tak America first ti chu aron hriat ta buan maya chumi konga lo om te chu a phin dar ta chum mai le an thil ti ho te chu kan soi man lo maya nga atlak van doi bik te ro an room chu ata mai mi sang tam tak e zon na ti chiat sakan nia an phun luai ta maya climate change lam hi an tui pui uchuak le a chu policy chuan American mi te mai ni lo ramdang thian tha te po a hru don in alanga USA thian tha Japan
UK, South Korea, Australia, Canada, Israel, Saudi Arabia le India le dang te po an phok lek tran ta le ani USA President turte chu an hrisel na lampo an du uluk le ti kan ria Biden po hrisel chaktha angalan tumin atlan deuh awa fo ani hi ma se alang lo lama hian enge an don le kar ni em po aral ma in White House lama tangin Biden tlin lo na aron liek chuak tran tanghal pangmaya hovia wina lang na a har sat na thlen thei ani mayang ti a hlawom hle mai White House a thok pakhatin thuruk ati li kauta chuan Biden thu soi ziak tu speech writer chuan tun hnai khan apu thu soi azia chu a chiar chua sakhi ani oma chuta thu pakhat chu Biden chuan tha ti lovin khatiang thu kha enga tinge izia tel tunge ti tir che ti in hau ta hiala chuta ani chuan kapu he thu hi chu kar ni liam ta anangma soi ngei kha lom ti in achang ni in an soya hun a mang tran don chowa heti ania mani thu soi ngei po hun re lo te chung lek po a hre hlei theilo ani chuan angai tu am don hle in alangani billionaire philanthropist Bill Gates chuan khovel chu pandemic dang ma chon tura ain puwa cha angai thu soin indo na ma chon turanga ain puwa cha angaya sumi tur chuan kumtinin $1 billion tel investment siamangai ti in asoyani shilhai taka kanom arem to lo ti in Microsoft co-founder Bill Gates le anupui Melinda Gates te chuan an soya pandemic leng le tur hi enghuna po thleng thei reng ania chumi dang tur chuan chet kan lak angaya ni ti in an soibok COVID-19 in chiat na thlen nasal lutuk pumpel ani theinan pandemic in puwa cha na chu uluk ngun thluk takin indo na ma chon turang maya ma chon angaya ni ti in Gates te chuan an soiboka pandemic leng le tur dan ani theinan kumtinin $1 billion tel se na ngai dona investment lian takaniang ma se kan share reng tur chu COVID-19 pandemic awanga khovelin a lo bel khom chu $1 trillion somni le pariat vel loi tura ngai ani ti in an soiboka khovelin trillion lo ani lo nan le makta duai telin nun na an chan lo nan billion se na ngai ani ti in an soiboka ni Forbes tena khovela mi hau saber pathum na tia an puan Gates chuan ram hausa te chu investment lian theyang ber petura ngenin an sarkar chu alok na changber tur an ni thu asoi boka diagnostic le vaccination technology a investment te chu tuna lian tham taka kan nei si lo global alert system in a bel angaya chu shileng rang taka hriat chuale rang taka ma chon ngal theina na tulani ti in asoi bok Bill Gates hian kumsang ni le som panga dai to khan TED conference a pandemic len tur thu hi alo soilok to a soilok angin a thleng dikani professional pandemic fighter team mi sangthum vel lai omna enghuna po in ring renga om tur din an rot boka Bill and Melinda Gates Foundation te hian coronavirus pandemic beilet nan hian $1 billion khat point pasari panga an tho to a hei mai ba ka hian ram thang me ka te inoculation project kalpuinan sum tam tak an tho mek bokani lo nei na dan siam that du lo tu lo nei tu ten kong an zoa tharum thona enge moza ta thlenga lo nei tu kong zo te chuan police in an dan na paltlangin Delhi mun hriat lo Red Fort complex an lu chilani kele tractor manga kong zo sang tam tak hian India ni poimo Republic Day ya tak he kong zo hi an huai hota kong zo tu tam tak chuan police nen in biak remna an nei sa kong chu pen sanin khan danga an kala police nen po anin nor na sa hleani Delhi a hian thil thalo dang a thlen jelo nan hun tam taka mobile internet service ti top lai lo kania metro station then khat khar ani bokani sarkar chuan lo nei na kai hnoi dan thar an siam chu lo nei tu ten an thar chuate zalen taka an thral theina tur zok ani thu an soya lo nei tu te ro chuan an sumlak lu tam taka an lo pha na tur ni in an soi ve thung ani dan thar pom ani chia tangin lo nei tu sang tam tak chuan Delhi pan khomin November thato patang khan daya anin kula dan thar chu hli le an ngiata karmasa khan sarkarin manri lo an tum thu a hril po hnolin hli le vek an phu tani tun tum hi India rama lo nei tu ten thil du lo an lan tirna reiber ani toa Prime Minister Narendra Modi le akai throi BJP sarkar lu po anti hai hle ani